kanalu, nadam se da me svi čujete, nadam se da ćete se svi uključiti u ovaj prenos i da ćete pratiti ovaj kanal, nadam se da je signal dobar, ako nije, možda ćemo nešto učiniti, možda nešto popraviti, možda nešto objaviti, evo baš primam pratiti ovaj kanal, nadam se da je signal dobar, ako nije, možda ćemo nešto učiniti, možda nešto popraviti, možda nešto objaviti, evo baš imam čujete u kanalu. Evo nije ili imate neke poruke za kanal. Sada baš ništa ne vidim. Evo, sad se kanal promenio. Evo super. Vidim da imamo prvog gosta. Evo, ovdje je kanal RPL Balkans. Nadam se da će biti sve u redu. Sad trenutno evo, sad malo poštim sliku. Evo mene. Blago meni opet ja. Evo, sad sam se smestio. I da, evo, predstavljamo kanal RPL Balkans. Ako imate bilo kakva pitanja, ovo kasno večerne ure, neke večerne sati. I svakako, ako ih imate, mogu vam odgovoriti na njih. Ako imate kakva pitanja o religiji, ili šta je Ahmadi religija mjere svetlosti, šta predstavljamo ovdje, o čemu govorimo. Ako vas zanimaju filozofska pitanja, evo Gabriel, to da radite na maili. Hvala za poziv, ali možeš da daš request ako želiš na live, pa mi šalji poruku. You can send request to me and join the live show at any moment, brother. It's no problem, we can speak English as well. If you have that urge, but to this kind of, you know, like shows or TikTok shows, whatever you call them, I'm not so eager to accept them. So yeah, had quite a lot of issues regarding that TikTok work in general, but now I'm after like a year, because I didn't use it a lot, I'm getting more familiar with it, so alhamdulillah, alhamdulillah. Anytime I learn a new thing, it's better for me, you know, like, especially keeping unexpected guests and unwanted guests away from me. So, alhamdulillah for that. And if you have any questions, please join the channel, explain to me your problems or your... if you like to express your support, you're kindly invited to the channel. So I have absolutely no problem with that, with voicing your opinion, with voicing your voice, or having any sort of debate, or I will even listen to your problems, man. If you want to address them here, you know, like I will even help you out, you know. If you have any sort of problems, I'm here for you. See, I'm here for you. I can listen to you. I can have a beautiful conversation with you, and basically speak like a human being, from face to face and mouth to mouth. So if you have like urge to like attack the channel, you can do so, but I kindly advise you not to do that, because you will be quickly removed from the channel if you're not being polite, and if you're addressing the channel in an unpolite manner, such as, you know, like that we are kafirs, that we are this sort of, you know, like cult movement, or I don't know what, because this is simply not the case, you know, this is not the truth. And here we have a guest who was here the other day. His name is Skafander. Skafander, video sam te prije nekoliko dana, ja mislim da je to bilo juče ili prekjuče, ne sjećam se dobro, imam malo problema sa memorijom, ali hvala što posjećaš kanal redno, evo pozdrav. Ako imaš bilo kakva pitanja, možeš da šalješ request, evo, i mogu da popričam oko ljudi, o religiji. Ako te zanimaju hadisi, ako ti u ovom istražuješ religiju, ako si istražio svoju religiju, istoriju svoje religije, ili istoriju drugih religija, judaizma, hinduizma, ne znam, šintoizma, bilo šta te zanima, evo, ja sam ovdje otvorena linija za tvoja pitanja i za tvoje, kako se kaže, komentare. Svakako možeš da baciš neki
neki komentarčić ili neko pitanje, da li vidim ako imamo neki live danas, ako će se neko uključiti, evo, Didi Dava, hoće na live i da vidim šta Didi Dava ima da kaže. I ovdje je još jedan čovjek, Abu of America, da li ako će Abu of America nešto kazati, dakle, ja mislim da neće, ali svakako ovdje imamo nekoliko gosti koji prate, dakle, zipaju kanal. Evo, prva pretnja u nekom arapskom kaže mrš mušriku. Gledaj čovječe, ako imaš bilo kakav problem, idi mami pa nek te podoji, nek ti daje fino mlekeca i te podoji, jer ovakve pretnje mogu da pretneš nekom drugom preko interneta. Da li ako imaš išta za kazati, možeš da dođeš na live i ako misliš pretiti, gledaj, možeš doći, ali svakako ako misliš govoriti o religiji i ako misliš govoriti o poslaniku Mohamedu, poslanik Mohamed svakako ne bi bio sretan kad bi neko od njegovih kazao bratu muslimanu ovakvim jezikom, kao što govoriš ti. I ako dođeš, dakle, na bilo kakav način, na ulicu i kažeš nekam mrš mušnikom, dobit ćeš, znaš šta ćeš dobiti. Dobro ti znaš šta ćeš dobiti, pa probaj pa idi ispred kuće i kaži to svom susjedu. Šta će ti se dogoditi? Vrlo brzo ćeš past u neprilike i nećeš završiti vrlo dobro. To znam ja, to znaš ti. Zato idi doma i idi. Samo idi da te ne skinem sam, da? Evo, ovaj komentar ću preskočit i, dakle, ako ima bilo kakva pitanja, na primjer, o filozofska pitanja, ne znam, možda o, ne znam, situaciji u svijetu, o situaciji u Balkanu, situaciji u Hrvatskoj, situaciji u Bosni, situaciji u Rumunskoj, ili možda u Ukrajini, ili možda, ne znam, u Švedskoj. Možete da ih također kažete. Dakle, nikakav problem, ali ovdje govorimo da se pojavio Magdi, da se pojavio čovjek koji je bio dugo očekivan kao Kain. Dakle, ako znate Koran, ako ste pročitali Koran, imate suru Al-Qiyama, i ako ste vešti u arapskom jeziku, vi znate da u stvari Qiyama znači ustanak, dakle da ne znači sudnji dan, već u stvari znači ustanak, i to je nekima ljudima koji prate arapski jezik ili koji znaju o čemu Koran priča i koji znaju ove tajne Korana, ne znam, tafsir Korana, to je svakako njima jasno, pa znaju i zašto se je ovo zbog čega se ovo ovako prevelo, dakle, kako u stvari, i znamo da neke riječi imaju više vrste značenja i zbog čega je to tako znaju samo lingvisti ili speleolozi. Šalim se, dakle, ne speleolozi, oni proučuju više ove vrste kamenja, dakle vrste kamenja, koji kamenje je ovdje, dakle koji fosili su negdje zalutali na različite vremenske tačke u svemiru, ali svakako kada govorimo o lingvistiki, svakako riječ, ne znam, što znači nešto, ima više vrste značenja. Na primjer, kada pričamo o, ne znam, steni, na primjer stena, može znači više vrsta, dakle, može znači dobro, može znači ono, i na primjer, svi znamo da postoje, na primjer, Oxford slovar riječi u engleskoj, dakle, ili riječi u engleskom jeziku. Pa zbog toga neko koji je vješt u značenjima, dakle o značenjima riječi, treba, dakle, da bude svjestan toga, ili ako mu neko kaže neki idiom ili vrstu lingvističkog pitanja, svakako ovo odražava neku vrstu inteligencije, dakle da zna
u nekoj državi šta je čovjek želeo da kaže. Pa neki ljudi prepoznaju ove stvari, pa neki i ne. Ali kada govorimo na nekom common groundu, svakako možemo se svi razumjeti ko ljudi. Dakle, 100 ljudi 100 čudi, ali ako neko ne voli engleski jezik, žalim jer svakako engleski jezik danas govori većina svijeta, dakle najčešće govori jezik je engleski, ali možda griješim i možda ljudi govore neki drugi jezik u ovom vremenu i prostoru, ali svakako nije problem da govorimo engleski jezik. Allahumma salam Mohamed, Vali Mohamed, ali ima Volmegdin, Vosalam Taslima. Evo, ovdje su neki ljudi, Black Rolex, evo da bacim hi Black Rolexu, ako ima Black Rolex neko pitanje, svakako ste pozvani na kanal i da kažete što imate za reći, dakle, ako imate možda neko pitanje o meni, dakle, da li su vam neki ljudi rekli nešto o meni, što bi ja trebao znati, pa ste mi došli ovdje objasniti ili progovarati se međusobno, možete i to pokušati da napravite, ali nisam baš u ovom friendly dobacavanju komentara, pa možda i nije najbolje da se podržimo toga. Pa možda da pričamo, ne znam, o filozofiji, dakle, koja svrhu ima filozofija u ovom vremenu i prostoru. Naprimjer, zbog čega filozofija postoji, zbog čega postoji religija, zbog čega, naprimjer, različiti filozofi kao su u današnjem vremenu, koja je svrha, dakle, filozofskog kralja, zbog čega u stvari filozofski kralj treba da vlada božanskom pravednom državom, ili zašto je kralj filozofa ovaj koji bi trebao, dakle, koji je i Platon pominjao u Republici, dakle, ne zbog nečega što bi bilo, ne znam, religijske prirode, već zbog toga što su filozofi bili u Republiki Atene, dakle Ateno, u grčkoj demokraciji, su bili najčešće, dakle, ljudi su ih slušali, dakle, bili su, ne možete, dakle, opovrgnuti ovu tezu, u stvari, da filozofi vrlo dobro znaju šta se događa. Dakle, ako neko piše knjige, to su filozofi. Dakle, ljudi, nismo mi sada u ovom filmu, dakle u ovom džiru, da smo mi sada, ne znam, ovi fanatici, ne znam, neki kult koji nikad nije pročitao ni jednu knjigu i koji živimo u kamenoj dobi. Ne, pa mi govorimo ovdje o filozofiji, o nekim stvarima koji bi ljudi trebaju da znali, pa možda i ne znaju. Dakle, mi ne podržavamo, dakle, ljudi koji dođe ovdje marš mušiku, marš ovo, to mene ne zanima. Dakle, ne zanima me i dobacavanje komentara, dakle, šta ja ovdje tražim i zašto ne naučim arapski. Jer, ako ja ne znam arapski, ja se toga ne sramim reći i, dakle, da bi ja sad trebao da naučim arapski, trebao bi najmanje možda 6 mjeseci, možda 7 mjeseci, možda 8 mjeseci, ali svakako trebao bi dotično vreme da me neko nauči arapski. Pa zbog toga što ne znam arapski, ja zbog toga što ne znam arapski se ne čutim, dakle ne osjećam da bi trebao imati, kako ljudi kažu, dakle neki inferiority kompleks. Dakle, ja se tako svakako ne osjećam. Pa ako bi misli ovako dobacava, dakle da sam ja nepismen što ne znam arapski, može da ide, dakle, u 3 lepe i slaću ga nazad, znaš gdje, dakle, slaću ga onda tamo gdje mu je mjesto. Dakle, a ako bi dođe, ne znam, sa Ferrarijem, sa Lamborghinijem, može da uzme Ferrarije i odfura se, dakle, odakle je došao. Dakle, i to je to. Dakle,
to je to i ako misli neko da će ovdje mi doći srati i dobacivati neke komentare u francuskom, u engleskom, dakle u engleskom ću ga razumjeti, ali dakle ako će mi doći u arapskom neke rečenice koje ja ne razumijem, možemo lijepo pričati neko vrijeme, ali svakako ako mi dobacuje nešto, neću biti baš najviše ljubazan. I to ne zbog toga što sam ja neljubazna osoba ili zbog toga što nisam miran ili što sam nemiran ili što sam ne znam upset ili nešto. Nisam, dakle, ali svakako ako neko ne shvaća, dakle ako me neko vređa i ako on misli da ja nemam pravo mu kazati ono što mu ide, može da ide suprotnim putem, jer ako će me vređati ja ću svakako mu reći, čekaj, mi smiri se čovječe, ili ćemo te baciti sa terena. Dakle, nećeš više doći na kanal i zašto? Jer si srao po kanalu i ovdje vrijeđaš. Dakle, i to ima svaki čovjek ima pravo da se brani, da brani svoje dostojanstvo i da priča ko čovjek sa čovjekom na nekom bontonu sa nekim moralima i manirima koji ljudima pritiču. I to je to što se toga tiče. I evo, ovdje Mohamed kaže, dakle, Saudi, nema veze Mohamed, gledaj, ovdje su ljudi došli, dakle, da vrijeđaju, dakle, baš bez veze, ali ja sam ih pozvao, dakle, ako ima neko pitanje, dakle, ako žele da se uključe na kanal, da pričamo live, svakako možemo to učiniti i možemo pričati o različitim stvarima, možemo pričati o filozofiji, dakle, možemo pričati o Platonu, možemo pričati o Aristotelu, možemo pričati i o knjigi Makabejaca, evo. Ovdje su live mečevi, dakle, gledajte ljudi, mene ne zanimaju live mečevi. Šta ću ja da se idemo ovo live meč, da će neko pobediti da boosta TikTok kanal, pa daj, ono šta ti je čovječe, sad ću ja u 15 kroz 12 ću ovdje ice live showove, dakle, ko će koga izvrijeđat bolje na 60 načina kad ima 60 godina i parče leba u vrećici. Pa daj, svakako kad ja vidim ovo što se događa na društvenim medijima, svakako nisam u najboljoj, dakle, voli. I svakako znam da imaju ljudi vremena da se zabavljaju, dakle, da imaju pravo da se zabavljaju, možda pogledaju neke filmove, večerne filmove, možda pogledaju neke glazbene filmove, možda pogledaju dokumentarce. Ja baš volim dokumentarne filmove, na primjer, što sam zadnji put sam gledao, čekaj, ja mislim da je bilo gledao sam od The Shining, dakle, od The Shining, ove stvari, dakle, ovo uči simbolika, meni je vrlo bitna je i, dakle, simbolika u serijima, dakle, ako ste gledali The Arrivals, svakako, simbolika je najbitnija, jer Abasalik je više puta rekao da mi, dakle, slaže se Abasalik sa tome da mi živimo u jednoj sigili, dakle, da je ovaj svijet nekakav siđil i da svakako svijet simbola ima dotični utjecaj na našu psihu i na našu suptilne poruke, dakle, utječu na našu podsvijest, dakle, ono što se tiče ovog hipotalamusa i ove stvari u membranama u glavi, svaka simbolika ima dotični utjecaj, pa tako je i sa čarobnjacima, ne iz Oza, ali sa ovom magijom prikazivanja simbola. I kada se ti utječe na neki simbol u psihu, ili kad ga vidiš, na primjer,
osjećaš, dakle, da imaš osjećaje koji su građeni na nivou toga što ti shvaćaš da to znači ne znači. Allahumma sallam Mohamed. Wa ali Mohamed alaihima wal mejtin wasallam taslima. Evo, baš smo dobri u ovo večerno vreme, baš ljudi ne dođu na live, dakle, izgleda neće da razgovaraju sa mnom, možda zbog toga što misle da sam bio nepristojan, što sam izbacio jučer lika koji je došao i, dakle, počeo je da mi govori da sam ja krišćanin i da nemam pravo da govori po islamu. Evo imamo prvo posta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamede, kako si? Wa alaikum salam wa rahmatullahi, brat moj, gdje si, nisam te odavno vidio. Da, evo, ja sam u stvari radim ovih vremena i baš nisam, dakle, nisam svaki dan prisutan na... Kratak si s vremenom, a? Da, vremena nema, dakle, nema vremena, baš sam slušao danas lekciju da u stvari Buda je rekao, dakle, ovaj prorok Buda je rekao, dakle, Buda mir sa njim, je rekao vremena nema. Dakle, ako ti misliš da ti imaš vremena, ne, ovo je iluzija da ti imaš vremena. Ti nemaš vremena, dakle. Znaš šta se kod nas je narod... Vremena, dakle, imaš, nemam, žurim, dakle, već idem, dakle, gdje, ne, već kasni. Već smo za tako je, dakle, već je kasno je za ovo, dakle. Ja, kod nas ti narod reci, sve što možeš danas uraditi, ne ostavljaj za sutra. Tako da, sve što danas možeš uraditi, učini danas, jer sutra će biti kasno. Možda neće. Ja, sutra, šta sutra donosi, to se ne zna. Ma ja, brate, uključio bi se ja ranije, već evo me vozio, idem s posla, čekaj. Evo ja, svakako ja se slažem s tome i baš mi je drag hadis, dakle, koji sam, dakle, skonto sam ga iz Odal Kafija, dakle, ja ću, mislim da ću napraviti kratak short o hadisu, dakle, baš mi je, ovo je, ne znam koga je rekao, ali ja ću ovog lika, dakle, ovog ashaba, poslanika Muhameda ću istražiti, dakle, pročitat ću sve od njega što je napisao. Jer je rekao, dakle, ima hadis u Al-Kafi od Al-Bulejde. Rekao je, dakle, kada žuriš da činiš dobra djela, kada hoćeš da počiniš dobro djelo, ti moraš da paziš na 4 lika, dakle, i to je prvo i najviše bitno. Na vjernika koji žuri pred tobom da učini ovo dobro djelo koji ti misliš da počiniš. Drugo, na nevjernika koji želi da te spreči da počiniš ovo dobro djelo. Treće, dakle, na hinavca, dakle, na hipokrita koji te želi sprečavati da od tog dobro djela koje činiš poput nevjernika. I četvrto, treba se čuvaš šejtana da te spreči od ovog dobrog djela. Ako si svjestan i svjestan si da postoji Allah subhanahu wa ta'ala koji će ti pomoći na ovom dobrom djelu, onda tek počinješ da shvaćaš, dakle, koliko bitno je, dakle, ovaj poziv ka molitvi, dakle, hayya al salah, hayya al falah, hayya al khair al amal, dakle, da požuri uspjeh, dakle, da moramo mi žuriti da počinimo dobra djela, jer inače nećemo stići da ih učinimo, jer sva ta 4 likova žure da ih naprave pred nama, dakle, i Bože, ne daj da neko, dakle, jer svakako kada počinješ shvaćat ovaj hadis, dakle, ovaj neki
ulaziš u više nivoa svijesti, svakako ako u ovoj dunjaluku počinješ da radiš nešto što ima smisla. Dakle, i to je stvarno čudo da napraviš nešto ovako što ima smisla danas u ovom planetu. I što ima smisla i ako pomogneš čovjeku, ne znam, da mu poželiš sreću, da mu poželiš neku dobru riječ, i ovo je nešto, dakle, i svakako nije mala stvar da to počiniš i svakako može se i dogoditi, na primjer, da vjernik koji žuri da počine dobro djelo umjesto tebe, može i da napravi stvar bolje nego ti, ali Bože ne daj da je ovaj vjernik, dakle, da nema pojma šta radi, dakle, jer svakako znamo da postoji i ova poslovica, dakle, da put u pakao je tlakovan dobrim namjerama. I ako vjernik, dakle, ne idi ti, dakle, ja ću to učiniti, pa dobro, evo, ako si već krenuo, evo ti ovo i idi, dakle. I onda, znaš šta se dogodilo, dakle, probao sam učiniti, ali ne znam, puklo je ovo, i onda ja o meni, tebi i svim nama što sam te pustio da si išao da ovo učiniti. I da, evo, koliko o ovom hadisu, ako imaš komentar ovo, ili ako se ti je dogodilo nešto slično, izvoli da komentiraš to. Evo, Mohamed je već, ja mislim da vozi, pa neću da ga ometam, ali evo ovdje Saleh Selilov, dakle, konovan kar de vi iz mine. Dakle, čovječe, ja mislim da je ovo turščina. Assalamu alaikum, dakle, u Tursku, ja ne govorim tursku, ja se izvinjavam što ne govorim tursku, i pozdrav njega oce nalaziš Azerbajdžan, Turkmenistan, Turska, budi dobar i sve dobro, dakle, ali ovdje englesko, Azerbajdžan, salam alaikum, svako dobro u Azerbajdžan, budi dobro i nadam se da ćeš i dobro i shvatiti o čemu govori Golodovajs, o čemu se priča o religiju i dakle, ako si filozofa, dakle, pozvan si da debatiramo na filozofskoj ravni, ne znam, ako znaš jezik, ako znaš engleski jezik, evo, engleski jezik baš je meni drag i Mohamed, na primjer, je u Utahu, i ovdje kaže Sandra Hashem in the morning that is live. Salam Sandra Hashem, hello, you can come to my live. I have no problem with the other people from other countries joining my live and we can talk in English language because my brother Mohamed, he speaks Bosnian language and I speak Bosnian language, I also speak Slovenian language, but we all speak English language. English language is very popular, especially in the West. In the West, I think all people in Europe mainly know English language. Maybe some even know German language, but English language is more popular. You know, like in the Europe, German language is also more popular, but in the Europe, you know, there is many languages. You know, like currently many of them. You know. People are maybe wondering, you know, if it's like English language who is more popular, maybe it's French who is more popular, or maybe it's German who is the most popular. So, in this time and age, you know, like Bosnian, Serbian, Slovenian, Croatian languages are the most popularest one. So, we are gaining, we are sharing these videos and making comments and material that we become popular. So we are on that road to be popular. You know, like to have these discussions with you and have these beautiful conversations. You know, like philosophical ones in the
12:30 in the morning, and that you come and maybe drop a comment, ask me a question, join my live, maybe join a discussion with me, join maybe some boards, some nice philosophical debates, maybe we can have like a Plato dialogues, like Plato with crypto, or Plato with Phaedrus, or like Plato, Socrates with, of course, because if people know, like that Plato wrote the Republic according to that he read all the Socratic dialogues, and that there is a disciplines in philosophical debates, which is called like Socratic method, like Solonic method, and these kind of methods. My God, how smart would we become, learning that rhetoric, But this is a theme for another time, because people who come here mainly are very ignorant, we are having so much problem in this channel because people are taking the channel, are blasting the channel. People are basically they're reporting our channels to the CEOs and wanting to drop us down because they don't like us. It's no problem, I have absolutely no problem. Some kind of criticism, but we have to be real and respect people's opinions, and maybe have stance that these people shouldn't come to the channel. If they don't like the channel, keep away from the channel. We don't force you to be on the channel. We don't stamp our religion into your forehead. We don't. You can't blame us for your problems that you have. That we are alpha and omega of all your problems because Abdullah Hashem is mentioned in the will of Prophet Muhammad. We're not. Maybe you think you have the right to say to us that, but you don't. Because if you try to envision it like that, and post it online, you will have a plethora of problems, with many people. So don't go there. I'm not advising you that you go on that road because my God, what will happen? Only God knows. In this time and age, don't I at least don't do it, for your own self, for your own self-respect. Don't go there and try to blame us, for your problems. I know, for example, that you have problems because as an answer of the kind, I don't blind myself from the reality. We have a lot of issues on our mind, but if people envision, that the answer of the kind are the source of their problems, I really don't understand it. I don't understand why do people need these scapegoats in their lives, this thing called the transmitter of their problems, I will send the thunder, the thunder and lightning there, that I will blame somebody for all my problems in my life. Why do people do this? Why are people, so ignorant that they must do this? Or, for example, even if they say, that, I don't know, that the thing called, or the creature called the Shaitan is the source of all their problems. It is not. Even the Shaitan himself is not the source of all their problems. Maybe the Shaitan, with a lot of abilities, of course, is a source of many problems. But of course, if the person or the human being is envisioning that we are basically living in a very bad place, blaming even the creature called Shaitan for all the problems, it is not the case. Because if you see a Shaitan or call somebody a Shaitan,
you can basically stop speaking to that shaitan, move him away, and that's it. You know, like why would somebody or somebody a shaitan is beyond my mind. But of course, if people want to treat people like they call each other shaitans, that is completely their own problem and their own ignorance if they want to have a communication online in that way. This is the way I see it, and if people have problem with the way I see it, come on, join the live. We're available, online so are available, and of course you are most welcome to join us. Mohammed, did you come back? Do you have something to say, or did you? Samo malo rekao da No, imamo gosta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Where are you from, if I may ask? I'm from Denmark. From Denmark. Yeah, How is Denmark these days? Denmark is fine. It's good. It's okay. We've started to do a few lives here too, but we need to, of course, evolve a bit on the way. Evolve a bit. Yeah, we're learning still. We have lots of Learning stuff about religion, philosophy, or Abbasidic, the goal of the wise. Like, what is the state of Dawa in Denmark nowadays? Yeah, that's a good question. We have like few believers here, so we thought like maybe we should try and share the message to the people in Denmark, because they actually seemed very surprised that there are believers in Denmark. They were like surprised. So I think if we go live or start speaking to people, they'll be interested. I don't doubt it. I think immediately after speaking to people in Denmark about Golodovais, there would be such an impact of the religious and philosophical personas in Denmark that everybody would hit the front pages of the magazine. It's like even mentioning the Abbasidic, like an Ahmadi religion of peace and light, would catapult our names to the forefront of the newspapers in Denmark. I'm not even being sarcastic, because people in Scandinavia, Scandinavia is close to Sweden, and we all know that in Sweden our people weren't treated in the best of manners. Basically, the Ansar that in the community were, as it's known in our magazines and in the online platforms, were banned from Sweden. Were exiled out of Sweden per se, because they weren't given the rights as the human beings to be there. They faced charges. They faced police brutality. Basically, the SWAT forces of Sweden, man, came and purged the place, from in the movies, man. It's so crazy that when I saw this, it was like, what is happening? What is going on? It's not like that Sweden, that I'm blinding myself from the fact, that Sweden is not the nicest place for Muslims to be in, because the Scandinavians, the Scandinavian is a socialist country and it's very tolerant, But if faced with maybe some ideas which is of aggressive nature, Swedes know how to handle things in that regard. But regarding Ahmadi religion of peace and light, we are not known as the aggressive people. We are not running around, throwing bombs at people. So this is not the case. And I don't know, for this type of in Sweden, what happened there is. Do you have a similar experience
experiences in Denmark with the answer? Do you have any report of incidents in Denmark, if I may ask? Sorry, can you repeat that? Do you have any type of experiences of trouble of answer in Denmark, for example, that believers in Denmark were attacked or that were treated in inappropriate way, and sorts of that? Yeah, so we haven't been out like many times. Like once there was like one person who was kind of aggressive when we were sharing like a cake to Al-Salik's birthday. He like started throwing the cake on the ground and stuff like that. It was like calling us shaitan and stuff like that. So. Really? But, yeah. Wow. But that also shows that they know who he is. They've heard about him. They've at least just heard about him, and then, of course they hear all these. Just because of the cake? Well, because he found out that like we believed in Al-Salik, so. And this is because they hear things on like the media, and then they think like, oh, he's a bad guy or something. Yes, it is very interesting that these kind of things happen. Yeah, Muhammad Muhammad from Utah says that Dino Merlin says you must not believe nobody on his own word, because every step that you take, you must take it. And we have another guest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Sister A, what did you say? I came on and I couldn't completely hear what you said about the cake part. Oh, it was because like the brother asked if we had like experienced like backlash and stuff. So I just explained that like when we went out with the brother to like share some cake to like celebrate Al-Salik's birthday, we just experienced that there was one person who was kind of aggressive and he started throwing the cakes on the ground and almost attacking. He was like hearing them and some stuff. But you know, we don't have any hard feelings against these people. We just feel bad for them because the media is just Because like, of the cake. I mean, did you? He was like this. No. Stop, sister, stop. Did you share the cake with the brother? Yeah, he was eating, and then when he found out. He threw. He didn't appreciate that he got the piece of the cake. No, look. Was it? My son would be hitting in because I'd make him like throw up. Yeah. It's completely natural that maybe he felt like under position because he didn't get the cake first. See? Like sometimes people are quite, I mean, patience is a virtue. For example, if all get the cake, it's Never actually. it's the best, it's very important. Look, sisters, when cutting the cake must be cut into many pieces, at least amount of pieces that of the people in the room. You see, because we never know. I was just speaking to the brother Muhammad about a wonderful hadith, which says, when doing good deeds, we must be very aware of 4 types of people. This hadith is from Al-Kafir Mal-Quaid. The first one is a believer who wants to do a good deed in front of us and do that good deed for us. The second is a disbeliever who is trying to prevent us from doing a good deed. The third one is a hypocrite who wants to prevent all of us doing good deeds whatsoever. And the fourth one is the shaitan, who is also like in the bushes for us to sabotage the whole thing and the cake and everything. That there's no party and that's it. Like this hadith every time in mind, and even like then, even when we have the intuition that everything will go right, we have to be like, even if you look at the
star chart, like it is written in the stars, it will happen. Everybody's speaking about it, this gut feeling, yes, it will happen. And everything is Isha, and everybody, like 100 people confirming this is it, we have been aware of Allah subhanahu wa ta'ala and the shaitan. If we are aware of this, alhamdulillah, then it's the best. Then it's the best that we got always in this state of mind, in this state of mentality. Because if we are content that something can happen at any moment, this is the best way, to stay vigilant. Now, I think Admir came to the channel. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Admir, how are you today? Ja se nadam da ćeš doći, evo, ja ću ti slati invite. Baš govorim sa Mohamedom iz Utaha, sa A31 from Denmark i sa Sandrom iz Utaha također. Evo, da li želi Admir da baci komentar? Salam alaikum. Možeš malo da smanjiš volju, imaš eho. Evo, ja se nadam da će Admir... Yes, safely, but that's why I don't really like talking about these people because... Salam alaikum, jel bolje sad? Here, I think we better speak in the English language because we have Sister Sandra from Azerbaijan and Sister A31 from Denmark on our channel, and it's a very... You speak the same language as Sister Sandra, don't you? Yeah. Do you want to... Do sisters want to speak between each other? Brate Džan, kakav Azerbejdžan? Ja sam ovdje u Americi, u Jutiko, Mohamed. Rekla si da si iz Azerbejdžana, pa mislio... Ne znam kako... Dakle... Me and Mohammed are husband and wife. Yes, I know, but I didn't know that you have this... I haven't been to TikTok so long that I forgot, all the people who are coming. Because It's okay, brother, I forgive you. Yeah, okay. Because maybe now after, in the last 2 weeks, I think Admir is the front runner of the channel. See, I'm just here, we have this chariot called Aeropl Balkans, and Admir, he took like these horses of the Aeropl Balkans channel in his own hands, like the strings that the horses are running. I'm basically making some content, but basically right now I'm doing some other works. So the best of luck and thank you for all for supporting the channel. Thank you, Peace, for giving the hearts and the signs of support to the channel. We very much appreciate it. Every sign of support in material or in the currencies of the TikTok is very much appreciated. Thank you for that. That we keep the channel running and that we keep the answer coming. That we keep these good vibes on the channel, and that we can basically speak about these things openly. Because today it's very hard to speak openly about such thing as a religion, and not to be like jumped off, in the middle of the street because of our beliefs. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad alayhi wa sallam. So, does anyone who wants to talk? Because I think I need something to drink. Anyone? Allah ima I think that some of the people have started to leave comments, and I mean, if you prefer to listen to me, I have no problem with it. If you just want to listen, if you feel in
this peaceful vibes from me. I'm very happy, and as you see, I have beautiful music in the background, and it's from the, you wouldn't believe this, you know. I have opened the proof about Sahih Bukhari. It's on the YouTube. It's very good series. It's talking about Sahih Bukhari. You know. Basically, this it destroys this myth that people have about Sahih Bukhari. You know. But, because if you ask like this average, I mean, I'm not thinking about average. I'm talking about this traditional beliefs of Muslims. You know, of Sunni Muslims that. What do you mean about hadith, you know? Which hadith do you like? I like Sahih Bukhari. And you ask them, you like Sahih Bukhari, and what does the Sahih Bukhari say? Everything that Sahih Bukhari says is correct because Sahih Bukhari is Sahih hadith. I, dakle, kada neko priča ovako o knjigi, dakle, pa iako je pročitao 100 puta, dakle, kada čitamo nešto, trebamo da znamo što čitamo, dakle, ili ne čitamo ovu stvar inače u nikakvom smislu, dakle, i kada neko, dakle, govori o knjigama kao što su, ne znam, i ako govorimo o Shakespeareu, ako govorimo o Danteu, ako govorimo o, ne znam, Descartesu, svakako trebamo da znamo šta ljudi pričaju, dakle, šta pričaju, ne znam, šta znači neka kategorija pisanja ili šta znači neka kategorija filozofije ili šta znači, dakle, biti pisac, dakle, ako neko napiše neku knjigu, treba da stoji iza toga što u njoj piše. I to je to to su neke kvalitete koji rijetki ljudi imaju. Dakle, možda napiše neke knjige zbog nekakve agende, ali svakako ne može se o tome govoriti kada je u pitanju Golo Device. Allahumma salam Muhammed, vali Muhammed, ali ima Al-Megdin, osanat s njima. Ja mislim da nas je napustila sestra AA41 i zašto nas je napustila je misterij za mene. Ja živim u ovim misterioznim vremenima i nadam se da će biti vremena bolja i da će nam doći bolje vremena. Medena bilo kakva može da bude, ali svakako znamo da u ovom tunelu i ako krene ovako neće baš ovo dugo trajati, jer ali, dakle, svakako da imamo hadis u kojem se kaže, dakle, nakon svakog nevremena ili nakon kiše posije sunce, dakle, pa su ljudi sretni i ljudi su u ovom džiru, dakle, da sunce sija i svi plešu i se vesele i zašto su sretni. Svi znamo, dakle, možda im je neko ispričao neku dobru priču, možda su se baš zaljubili i sretni su zbog toga, ili možda su pročitali neku radosnu vijest i veseli se na sve strane. Jao, kako je nama lijepo, budimo svi sretni i alhamdulillah. Alhamdulillah, kažem svakome koji je sretan, evo, nisam ovo zločesto biće da budem na putu onome koji je krenuo nekim srećnim putem i osjeća se srećnim što ovo čini. Dakle, ja baš sam danas, sve mi je dogodilo čudna stvar. Dakle, zaželio sam, dakle, sreću ljudima koji su krenuli da grade, ja mislim da su željeli da neko da gradi željeznicu od, ja mislim da ali plinovod, dakle, od Mađarske do Srbije. Gledaj, svaku sreću, dakle, svakom radnom čovjeku, dakle, onaj koji će to raditi, treba svu sreću na ovom svijetu što je ima. Treba je, jer ovo je poduhvat koji shvaćaju samo veleumi ovog vremena. Dakle, ovi ljudi
koji idu ovim putem i sa svom srećom i sa pomoću Boga najsve uzvišenog bit će veliko čudo ako se to dogodi i svako ko je krenuo tim putem svu sreću mora da ima. Ja ne želim da im pomognem u tome jer ja svakako ako mi Kain kaže, dakle, Jan idi tamo i radi ovu prugu, ja ću ići, dakle, ali u ovom vremenu ja se nalazim negdje drugdje i nemam potrebe da idem tamo, ali želim im svu sreću ovim ljudima koji će biti na ovom projektu. I baš sam čuo, vidi ovo, baš sam čuo da su došli, čuj ovo, da su došli iz Malezije ljudi koji su bili Maleziji, dakle iz Malezije, i u Srbiji su im rekli dobro došli, dakle ko ste vi, dakle, i ljudi su rekli mi smo iz Malezije i Srbi su im rekli, dakle ovi ljudi dakle u Srbiji su im rekli, dakle mi smo mislili da ste Kinezi, ali vidim da niste i što ovdje radi, i mi smo došli da gradimo prugu. Nas su poslali, dakle, iz druge strane sveta da ovdje, da će se raditi pruga, dakle, da se radi projekt i pravnici, dakle, pravnička klasa ljudi, dakle, iz ovog peninsule, arhipelaga, otoka, dakle, ostrva, ne znam kako kažu, su došli u Srbiji da gradi, dakle, ne šalim se, ovo je činjenica, dakle, mogu vam poslati par stranica ovog projekta, da će graditi prugu od Budimpešte do Beograda. I šta sad, dakle, Srbi su rekli, pa da, i gdje ćete to raditi? Mi o ovome baš ne znam, dakle, ne zna se jer ni ja ne znam, jer ja nisam planer ovog poduhvata, ali vidiš, baš ne znam zašto sam ovo ispričao, ali svakako zbog toga, vjerovatno jer sam pročitao u vijesti. Ali, kako ja kažem, 100 ljudi 100 čudi, Allahumma salam Muhammed, wali Muhammed, ali ima ovol megdi do sada teslima. I svakako kada usporedimo ovo sa stvarima koje se događaju, ne znam, u Bosni i Hercegovini, dakle, više u Bosni i, dakle, sa druge strane, ka drugoj granici, u Hercegovini više ne, jer Hercegovini svi znamo šta se događa, dakle, da Hercegovina je, dakle, nemam ništa protiv Bosne i Hercegovine, dakle, kao jednog entiteta svakako. Ali svakako čudim se stvarima, na primjer, kada ljudi dođu, dakle, i kada ljudi dođu na na biračka mjesta u različitim zemaljama. Na primjer, u Hrvatsku kada dođu, dakle, iz Hercegovine naravno, i glasaju za ovu i ovu političku stranku, ili ovog i ovog čovjeka, dakle, i ovog i ovog lika, ili ovog i ovog kandidata. Dakle, čudim se kako ljudi iz Hercegovine mogu da dođu u Hrvatsku i glasaju, dakle, da daju birački listić. Ćao, kako smo, dakle, nije, dakle, tu svi znamo kako ove stvari idu, ali znamo i da idu neki ljudi, dakle, ja sam iz Slovenije i svi znate koji je Denis Avdić, dakle, Denis Avdić show, poznat svim Slovencima, dakle, i Bosancima, dakle, svi znamo ko je Denis Avdić, svi, ne baš svi, ali svi znaju i ko je Damir Avdić, ali to je možda stvar nekih drugih domena, nije religijskih i filozofskih, ali možda i je, ne znam,
možda bi na ovom kanalu trebali o ovom pričat. Ja svakako nemam problema sa tim. Dakle, mi možemo o tome pričat, jer ja, dakle, i Denisa i Admira i Damira, dakle, shvaćam kao filozofiju. Da, dakle, Audić, dakle, Audić familija, dakle, svakako izuzetan dar ovim prostorima. Dakle, to niko ne može da kaže da to nije tako. Dakle, ako pričamo o Denisu Audiću, on je toliko poznat da žele baš svi da mu dođe na show. Dakle, jer i postojanje ovog lika, dakle, čini izuzetan, kako se kaže, poduhvat mnogim ljudima u Sloveniji. Dakle, on je ovoliko vole ovog lika koji se zove Denis Audić, da žele da bude na njegovom showu. Dakle, i on ima stalno ima goste, dakle, dođu mu ljudi i razgovore ovo i, dakle, dijele se nagrade, dakle, ovim likovima, ne likovima, na primjer djeci koji trebaju pomoć, koji ne mogu na more, ne mogu ovo i ne mogu ovo, i Slovenci nikad nismo bili, dakle, ovaj narod, dakle, baš kada govorim o većini Slovenaca, dakle, svakako ne može niko reći da je većina Slovenaca, da su svi Slovenci, na primjer, nacionalisti, nisu, dakle, i ja nisam, na primjer, nacionalista, ili ne možemo ni reći da su svi Hrvati i Ustaše. Ne možemo da to rečemo, dakle, da, ili, ne kažem, dakle, da biti domoljub, da je slaba stvar, dakle, ako neko voli svoju zemlju, to znači neko domoljubje, ali ako bude ekstremalno u ovom i ponaša se, dakle, u nekom neprimjernom smislu ljudi koji dolaze u njegovom zemlju, onda svakako ne treba da je ekstreman. Ali u tome se baš neki ljudi ne slažu, neki ljudi imaju problem s tim. Mi kažemo alhamdulillah, i ako neko ima, ne znam, potrebu da kaže neke stvari koje su njima bliske, ili da podržava ovu ili ovu političku opciju, ili ovaj red ljudi, dakle, svakako kada se brani nešto kao, na primjer, religija, ima svu pravu da izrazi svoju riječ, dakle, da kaže svojim riječima ono što misli, da se izrazi putem govora, dakle, putem retorike, tako kao najbolje smije i zna. Allahumma salam Muhammed, Wali Muhammed, ali ima ul Megdinu salam taslima. Ima neko koji komentar na to, ili mogu da zaključim? Ja mislim da sam govorio 1 sat vremena, ja mislim da je bilo dosta. Ako ima neki komentar, evo, čekat ću 10 sekundi. Samo da kažem, brate, malo prije isto reći, znaš šta bi bilo dobro, bilo pozitivno, kad bi narod shvatio da neće biti Bog taj koji će da ih sudi, nego će svako sam sebe da sudi. Tako kad bi narod razmišljao po tome da će oni sebe suditi onako kakvi su oni. Pa da. Na primjer, kad prestanemo, pa ti sagledaš svoj život, Bog ti pokaže tvoj život, ali si napravljen da zaboraviš. I ti sagledavaš i ti ćeš sada isto ko sad ovi kad ulete u live, pa ćemo vas klat, pa ćemo... tako će isto kad budu sagledavali svoj život, oni će tako da reaguju i sami time sami sebe osuđuju. Svaka čast, dakle, i alhamdulillah za ovu, kako kažemo, dakle, u ovoj hip-hop kulturi, dakle, riječ gore. Svakako,
svaka čast da si ovo rekao. I Slovenci znamo, dakle, da mi imamo, dakle, ovog pisca koji se zove Ivan Cankar. Dakle, ne treba da je prešeren da imamo statua prešerna u Ljubljani, na glavnom trgu, već bi trebao biti Ivan Cankar, jer je rekao Ivan Cankar, dakle, da narod će si pisati narod će si suditi sam, dakle, i pisač će si svoj sud će si napisat sam. Narod si uvijek piše svoju povijest, dakle, i tako i kod Slovenaca, tako i kod Bosanaca, i tako i kod Hrvata, i kod Srba, i kod Engleza, i kod svakog naroda. To bi navelo da razmišljaju o kako se, na primjer, to bi trebalo da ih navede da razmišljaju kako se ponašamo ili ponašaju jedni prema drugim. Ali slabo ko hoće da razmišlja, brat moj, slabo ko hoće da razmišlja, to je... Mislim da oni su uvjećeni ako lupaju glavom u pod da to neke fajde ima, a vamo se, na primjer, ponašaju ko Hipokrate i prema drugima samo zato što su drugačiji ili izgledaju drugačije, pričaju drugačije. Evo, samo malo, imamo gosta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Jasmin, kako je, još neko pitanje za Arup ili Balkans? Alaikum salam, braćo. Alaikum salam. Kako si? Evo, dobro, baš imamo otvoren live, dakle, na Arup ili Balkans kanalu. Pričamo malo o smislu religije danas, u smislu filozofije i o općim stvarima što se događaju, ne znam, na onim prostorima i širom zemlje. Dakle, ja sam sada u Engleskoj i podržavam, dakle, RPL Balkans, dakle, ljudi koji su naši sljedbenici sa prostora Balkana, i to je to, to se događa ovdje. Odakle si vam sa Balkana? Dakle, ja sam Slovenac, ja dolazim iz, možda znaš gdje je Litija. Dobro. Da. Inače sam, ne znam, bio sam u Ljubljani i sad sam u Engleskoj, dakle, to je to. I na primjer, Admir je iz Švajcarske, i Sandra i Mohamed su iz Jutaka, iz Amerike. I to smo mi sada na kanalu ovdje, ali šire, dakle... Nisam bio u toku, ne znam o čemu pričam. Da, evo, mi predstavljamo, dakle, ovog čovjeka koji vidiš iza mene, ovo je iz flyera u Srbiji, dakle, od još jednog vjernika Ahmadi religije mira i svjetlosti koji se nalazi u Srbiji, dakle, koji podržava poziv Ima Megdija u Srbiji. Dakle, mi smo vjernici ovog čovjeka i, dakle, širimo radosnu vijest da se Ima Megdi pojavio i da je Ima Megdi ovaj čovjek koji vidiš iza nas. Mehdi? Da, Ima Megdi. Dobro, možete vi podržavati, ali je to? Dakle, svakako je. Znaš zašto? Jer je pominjen u oporuci ili testamentu poslanika Mohameda. Dobro. I dalje? Nema dalje, gledaj. 3 kriterija trebaju da budu ispunjena da čovjek ima pravo da se naziva Ima Megdi. I to je, prvo, da je pominjen u testamentu prošlog proroka koji je došao prije njega, da ima znanje božansko nadahnute sa kojim potvrđava ovo što je objavljeno, i treće, da poziva ka vrhovnoj vlasti Boga, Allaha subhanahu wa ta'ala. I sve te 3 kriterije Abba Sadik Abdullah Hašem ispunjava, i to je to što se nas tiče.
to je dovoljan argument da predstavljamo ovo što pričamo bez ikakvih problema. Dobro, I to. možemo da branimo ovo akademski u rečenicama ili pismeno ili bilo kakve želje. Pa dobro, to je tvoj stav. Da, to je to. Evo. Dakle, ako imaš neko pitanje, dakle, o Golo the Wise možeš da ideš na ahmadireligionofpeaceandlight.org. Tamo ima knjiga sa 630 stranica, imamo magazin, dakle, od maja, ja mislim, ima majska, junijska, julijska i augustovska, septemberska i sad je izašla oktobarska edicija na stranici divinejuststate.com. Isto tamo imaš vjernike sa svih 4 strana svijeta, dakle imamo vjernike na Karibskom otočju, imamo i iz Kineske i u Ujgurskoj Kini, dakle i u Španjolskoj i u ovim zemaljama koje su više na Bliskom istoku i ovako. Evo, ovdje je došao jedan čovjek, Jure Grando, dakle, inače ova religija se zove da Bog sačuvaj. Evo, zašto Jure Grando ima ovakvo mišljenje, možda zna on, ali svakako ga pozivamo da izrazi ovo mišljenje na live-u i da se pridruži pitanjima koje on ima. Dakle, Jasmine, da li ti vjeruješ u Boga ili više se upoznavaš sa religijskim tekstovima? Pa vjerujem da postoji Allah. Dakle, musliman si i tvoj otac i mama su muslimani. Jest. Da. Evo, svakako onda šaljem pozdrav mira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, na primjer, sam Slovenac, nikad nisam bio, dakle, previše religijsko usmjeren i nisam ni kršten, nisam ni kršćanin, nisam ni nekakav religijski fanatik nikad bio, da bi imao potrebu izražavati neku, da se protivim što neki ljudi vjeruju u ovo ili neki ljudi vjeruju u ono, ali ja vjerujem, dakle, da u ovo što piše u svetom tekstu ili svetom testamentu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ovo je da će posle 12 imama biti 12 Mehdija. Zašto? Jer na dan četvrtka, dakle, koji se zove Calamity of Thursday, dakle, ovog kodnog četvrtka, kada je rekao poslanik Muhammed, dakle, o Ali, daj mi olovku i papir da napišem nešto, dakle. I kad je ovo rekao, dakle, ljudi koji su kasnije postali vođe islama, dakle, vođe muslimanske ume, Abu Bekr, Omar i ostali kalifi koji su sledili posle toga, su rekli da je poslanik u deliriju i da on nema pravo da kaže to. Zdravo, nisam bio vidio poziv i u drugoj sobi, pa sad sam vidio pa se priključio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako je? Koja je tema emisije? Tema emisije je događaj na Aropil Balkans kanalu. No dobro. Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo. Ne, iako pročitaš knjigu Eklezijastesa, dakle Eklezije, ja mislim da je, ili više, kao što ti je znano, dakle, Sulejman, prorok naš koji je bio Sulejman. Da, Solomon. Znaš, svakako koji je bio i ako čitaš, baš ti ova priča iz Biblije kaže, dakle, da nigdje na svijetu nema ništa. A svijet ima prelijepa sintagma proroka Sulejmana, kojom je rekao u biblijskom tekstu, dakle, da nikada na svijetu nema ništa novo, nema se ništa novo za vidjeti, ali svaki dan možemo nešto novo naučiti. Vidiš, i to je baš prelijepo meni i poetički. Da ti misliš? Slažem. Vidiš,
ja se slažem sa tome i Abba Sadiq kaže, zašto ovo kažem, jer Abba Sadiq rekao, dakle, da bi svi bili upoznati sa ljepotom religijskih tekstovima, trebamo da čitamo više knjiga, dakle, trebamo da čitamo i Bibliju i Inđil, dakle, evanđelje i Koran zajedno, da mi shvaćamo što su nama religijski tekstovi trebali, željeli da kažu. Ma ja da ti iskreno kažem, slabo i Kuran čitam, a ne Bibliju. Gledaj, nemamo svi vremena čitati. I ja posljednje vremena... A ne, imam vremena, ali tako čovjek, telefonu, televizija, ali nešto, znaš. Šeitan ga tu odlučio. Ona mu uzeti Kuran, uzmi tamo nešto deseto. Gledaj, meni, na primjer, Koran daje inspiraciju. Ja, kao musliman, dakle, koji sam konvertirao u islam, dakle, i vjerujući u hadise poslanika Muhameda, svakako ja sebe shvaćam kao sljedbenika Kaiva, kao sljedbenika čovjeka koji me je izobrazio u ovom smjeru, dakle, u ovom putu, i objasnio mi je što je istina religije. I zbog toga ne shvaćam da sam zbog toga, ne znam, vrijedan više od tebe ili Jasmina ili Admira ili Sandre ili Mohameda ovdje. Ne, gledaj, ja sebe shvaćam kao kreaturu na ovoj planeti i ovdje sam čovjek na kanalu i objašnjavam, dakle, ovo što ja smatram da sam saznao da je istina o religiji. I to se možda nekome to čini ništa posebno, dakle, da ovaj čovjek priča, dakle, nešto što je svima jasno i od uvijek bilo jasno, ali o tome baš nije stvar. Zašto? Jer ljudi koji su protiv nas pričaju da mi nemamo prava pričati ovo i objavljivati ovo što mi pričamo. Vidiš? Da smo mi već zbog toga što neki ljudi su specijalisti o svim knjigama o islamu i oni su pojeli sve knjige o islamu i oni imaju, dakle, zbog ovog izuzetnog znanja koji oni imaju, dakle, jedino oni pravo da pričaju o islamu kako oni trebaju da pričaju i niko drugi nema pravo da priča išta drugo što oni pričaju. Vidiš, u tome je bitni problem. Bar što se mene... Čekaj, izvini, ti si Slovenac pravi, jesi? Pa da, Slovenac. I kad se okrenuo vjeru, prije koliko? Kada sam se okrenuo, ja mislim da je bilo 2011. To je bilo prije 14 godina. Kako sam si čitao Kuran ili neko ti pričao? Ja sam čitao, brate, Kuran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Suna Abu Dawud, Hanafijske knjige, čekaj, pitao si pitanje. Bihar al-Anvar, Al-Hafa Sharif i mnogo drugih knjiga. Pročitao sam ne baš kompletnu istoriju islama, ali mnogo knjiga o istoriji islama. Možemo da otvorimo debatu i o tom. Izvini, da ti pitam. Lego za vam, korak do lako barakatu. Da, izvoli, jasno, pitaj. Koje si godište? 80. A kad si počeo čitat o islamu? Pa pre 15 godina. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, Muhammed Emin, kako si? A izvini što pitam, koja si ti... Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, braći ljudi. Evo, Sarajevija, nisam čuo pitanje... Šafije, šiti, tabligije, Gle, što se tiče ovog denominacija, dakle, mi kao pripadniki Ahmadije lige mira i svetlosti se ne shvaćamo kao, dakle,
kao sljedbenici šiitskog pokreta, kao pokreta šita kao tako. Dakle, mi se ne shvaćamo kao da smo dio ovih denominacija šiizma. Dakle, mi se slažemo sa pričom... Nemoj preokrenuti temu. Slušaj, mi samo govorimo historijski ono što pričaju islamske knjige i u tom smislu slažemo se sa ovim da imam Ali ibn Abi Talib pravo da bude kalifa islamske ume posle poslanika Muhameda, prije Abu Bakra i Omera. To je to, ne napravimo crtu, kažemo to je to i sa ovog ne odstupamo što se argument. Dobro, ali je problem... I možemo da imamo debatu o ovome, ako želimo. Vjerujete da je Mirza Gulam kao poslanik nakon... Mirza Gulam nema veze sa ovom pričom. Mirza Gulam je sasvim druga priča što se tiče islama. Druga denominacija nema veze sa svakom ličnom. Poslanik i vjerovjesnik, pečat. Da, jeste. Poslanik je vjerovjesnik, dakle, poslanik i znači vjerovjesnik. Ima razlika. Dobro, gledaj, lingvistički rečeno ima. Ne kažem, dakle, sa činjenicama ili nijansama bošnjačkog govora ili dijalekta ili slengovima. Ima mnogo različitih pojma vjerovjesnika i poslanika. Dakle, ali kako znamo, Muhammed je bio i Abduhu i Rasuluhu. Dakle, također i poslanik. I u tome se svi slažemo. Nema problem. Dakle, imaš još nego pitanje, ili ja mislim da ima Muhammed, drago mi je Muhammede što si došao na kanal, ako imaš neku poruku za kanal ili neku radosnu vijest što se dogodila, evo, ili što se događa u Srbiji danas. U Srbiji trenutno ništa specijalno, no htio sam se nadovezati vezano za pitanje i odgovor tvoj vezano za Ahmadi Religion of Peace and Light. Pošto Sarajlija verovatno je kao i mnogi ljudi danas kada čuju naziv religije Ahmadi Religion of Peace and Light, odmah im padne na pamet ovi ljudi koji slede Mirza Gulam Ahmeda. Mi nemamo ništa s tim i ne sledimo tog čoveka, mi sledimo Ahmed al-Hasana, čovjek koji je istupio u Iraku 1990. godine i koji je potvrdio vasijet ili ti testament poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi. Dakle, verujemo da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ostavio testament kada je bio na samrtnoj postelji. Postoji onaj hadis koji je poznat i kod Sunje i kod Šija, nesretni četvrtak, i nažalost većina braća muslimani smatraju da poslanik nije ostavio testament ili ti vasijet. Međutim, sam Kur'an propisuje nam se u Kur'anu, odnosno u suri Al-Bekara, 180. ajet, govori Allah subhanahu wa ta'ala da nam se pripisuje da ostavimo oporuku bližnjima kada nam se smrt približi. I ukoliko smo mutekin ili ti bogobojazni. Dakle, sam ovaj ajet nagoveštava da kao poslanik koji je vernik nad vernicima, koji je mutekin, bogobojazan, mora da ostavi testament. Sad, kod Sunija postoji taj jedan problem, kad čitaju taj hadis o nesretnom četvrtku, smatraju da je Omer sprečio poslanika da ostavi svoj vasijet. Međutim, hadis se naziva nesretnim četvrtkom kada je poslanik želeo nešto da kaže, međutim koliko je
uopšte poznato, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi je preselio u ponedjeljak. Dakle, od četvrtka do ponedjeljka ima dovoljno vremena da ostavi ono što je želeo da kaže. I u svim zbirkama hadisa, sunitskim i šiitskim, nalazimo samo jedan jedini testament u kojem se spominju 12 imama i 12 Mehdija nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi. I Ahmed al-Hasan alejhi selam, koji je istupio u Iraku 1099. godine, potvrdio je ime Ahmed kao prvi Mehdi. Dakle, verujemo u 12 imama i 12 Mehdi. Taj će se Mehdi po hadisu nazvat Muhammed, sin Abdullaha. Tako u hadisu. Čak i hadis koji ovo pominješ ne nagoveštava da će se zvati baš identično. Kada čitaš hadis na arapskom, prevod na engleski alike, ne, što ne znači potpuno isto, nego slično. Međutim, i to samo po sebi može da svakako je dokaz za Aba Salih alejhisselam. Abdullah Hašem, i njegovo ime je spomenuto u testamentu. Ne znam da li si pročitao testament. Ne. Možeš ga pronaći u Gajb al-Tusi i u Bihar al-Anvar. I kada, na primjer, čitaš hadise od Ehlul Bejt alejhisselam, na primjer Imam Džafar al-Sadiq alejhisselam, kada su ga upitali kako prepoznati namjesnika Božijeg, koji je to dokaz, koji je to kriterijum, kako prepoznati namjesnika, halifu, Hudžetullah, Imam Džafar al-Sadiq alejhisselam je rekao da ovaj čovjek, ovaj namjesnik Božji, dolazi sa 3 dokaza. Prva stvar je testament, dakle imenovanje, kao što je u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala imenovao Adema kao halifu nad kreacijom. U Kur'anu nalazimo imenovanja itekako. I Muhammed sallallahu alejhi ve alihi, kada je stupio i došao hrišćanima, on je potvrdio da je on utješitelj ili ti paraklet, spomenut od Isa alejhi selam. Dakle, imenovanje mora da postoji i ono mora da bude zaštićeno. I samo po sebi za 600 godina razlika između Isa alejhi selam i Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi, niko nikada nije istupio i potvrdio da je on Ahmed osim Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi. I od Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi sve do dana današnjeg niko nije potvrdio testament poslanika Muhammeda osim Ahmed al-Hasana i osim Abdullah Hašem Aba Salih alejhi selam, koji su spomenuti imenom u testamentu. I to je prvi dokaz. Drugi dokaz koji je naveo Imam Džafar al-Sadiq jeste da ovaj čovjek mora da predstavi nadahnuto znanje. Nadahnuto znanje, ili ti znanje koje drugi učenjaci nemaju. U Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala govori da je on podučio Adema nazivima svih stvari. I kad on predoči melecima, oni su pali ničice, odnosno učinili seždu Ademu alejhi selam. I treća stvar koju Imam Džafar al-Sadiq alejhi selam navodi kao dokaz jeste poziv na vladavinu Božju, bejatu lillah. I Aba Salih alejhi selam je istupio i podigao je barijak, podigao je zastavu. Ovaj Ahmed što je 68. rođeni u to kad sam googlio nešto. Ahmed al-Hasan alejhi selam, da. 60 naočala nosi, crni turban. Jest. Ne znam da li ima crni turban, ali jeste 68. godište. Ahmed al-Hasan alejhi selam, ali on je istupio u Iraku 1990. godine. Mi verujemo da je on poslat od 12. imama, imam Muhammed al-Mehdi alejhi selam. Ovdje piše da je on šiitski lider. Brate, šije, ono što imamo zajedničko jeste verovanje od 12 imama, međutim oni se zaustavljaju
kod 12. imama i ne vjeruju u 12 Mehdija. Međutim, kad čitaš o 12 Mehdija, postoji mnogo naracija, mnogo hadisa o ovome. Imami Ehlul Bejta su govorili o 12 Mehdija. Međutim, sam pojam, pogotovo nama na Balkanu, nije toliko poznat jer nam učenjaci nisu govorili. Međutim, čak i u sunitskim zbirkama hadisa. Hvala Jure Grando, hvala na podrški kanalu. Evo, samo bi dobacio ovo što je se ranije pitao, dakle, da li je Ahmed al-Hasan crni turban? Nije crni turban, već je on bio u Nadžafu. Dakle, Ahmed al-Hasan, biografija Ahmed al-Hasana ide da je on bio u Nadžafu i bio je, školovao se u školi u Nadžafu. Dakle, tu znamo da je šiitska islamska škola, misli islamske i ove teologije i tamo je išao i mislio je da će se naučiti dobrote, morala i manira i u svojoj priči koji se zove, ja mislim da je bila jedna od onih pridiga, je da nije bio baš nije imao baš najbolje iskustvo u Nadžafu. Dakle, u Nadžafu saznao je da ovi ljudi baš ne rade ono što traže od drugih ljudi da čini. Dakle, i kaže, ako citiram njegovu rečenicu koja ide, dakle, so kao so liječi sve. Dakle, ali šta ako so ide, dakle, ako se so pokvari? Dakle, ako stavimo so kao začin u juhu, na primjer, može da napravi jelo super, dakle, ali ako so ne služi više ovome ili ako je so nije ova so što bi mi volili da bude, onda svakako je to problem, pa isto je tako i sa religijom. Dakle, ako neko govori nešto i radi nešto drugo, svi znamo, dakle, i u nekim drugim knjigama i francuskim, na primjer, ako je neko čitao Tartifa, dakle, Tartif je super knjiga, dakle, koji je Molière, dakle, je super pisac i meni, dakle, ja sam pročitao Tartifa u srednjoj školi i jedna je najboljih knjiga, ako sam iskren, dakle, koju sam ikad pročitao, ne znam, na primjer, govori o ovim, kako se kaže, svetohlinstvu ljudi u Francuskoj, dakle, o likovima koji dođe, dakle, da traže Boga i ponašaju se kao da bi oni zaslužili nešto da dobiju kada oni to ne zaslužuju. Dakle, zašto bi čovjek išta tražio kad je išao putem Boga? Svakako ne razumijem ovih ljudi koji ovo čine i zašto bi neko poklonio svoj rad Bogu i svoj rad svevišnjem uzviženom gospodaru svih svetova i koja bila što on ne čini ono što priča. Evo Saralija, da, izvolim. Ko je Abdullah Hašim? Njega su kao izbacili iz grupe, Gdje su ga izbacili? Nikoga nije izbacio, brate, on je onaj o kome pričam, on je osnivač, on je podigao crnu zastavu, Abbas Sadik Abdullah Hašim. A ako čitaš neku stranicu Wikipedija od strane belih zastava, mi njih smatramo izdejicama, oni koji su istupili i koji su se prodali ovima iz Nedžafa, odnosno 12-toricama koji slede Itna Ašari, i oni, sa njima nije Ahmed al-Hasan a.s. Ahmed al-Hasan a.s. je poslao Abdullah Hašima 2015. godine i danas Abbas Sadik Abdullah Hašim a.s. poziva ka Ahmed al-Hasanu, poziva ka Imam al-Mehdiju a.s. i mi ovdje govorimo o Abdullah Hašim, Abba al-Sadik a.s. Evo,
Ako želiš da znaš više o njemu, možeš otići na YouTube, ima kanal Mehdi has appeared, ili ti napiši Mehdi se pojavio i vidjet ćeš, on predstavlja jedno veliko znanje i može svako da čuje, ima stotine videa, epizoda od svakakvih temama i daje odgovor na velika pitanja koja su godinama bila, da kažem, pod znakom pitanja i učenjaci nisu dali adekvatan odgovor. Evo Saralija, da li si sretan s ovom odgovorom? Da, sad proučavam to, čitam, 3 put čim zdravo. Da, svakako. Dakle, Abdullah Hašem je čovjek koji je radio više dokumentaraca. Dakle, napravio je Age of Appearance dokumentarac, napravio je Bundle of Flowers dokumentarac, napravio je Arrivals, napravio je Antichrist Dajjal je bio Reptilian Shapeshifter, prvi semestar, drugi semestar, treći semestar i četvrti semestar. Dakle, 4 semestra The Antichrist Dajjal will be a Reptilian Shapeshifter. Dakle, Abdullah Hašem šta je učinio? Dakle, predvidio je da će ga ljudi nazvat Dajjalom zbog ovoga što je što govori o vjerskim učenjacima ili kako bi zapadnjaci rekli ovim tartifima islama. Dakle, tartifi islama su ovi svetoklinci koji bi govorili ljudima šta je religija, a činili bi suprotno što ove knjige kažu. I svakako ako znamo, na primjer, Slovenci, lika koji se zove Vlado Kreslin, dolazi iz Panonije i svakako napisao je, imao je grupu koja se zove Martin Karpan i imao pjesmu, dakle, Mali bogovi. Dakle, i govori o tome, dakle, da ovi mali bogovi govore glasno, da ih svi čuju do neba, ali, dakle, da ono što rade, dakle, retuširaju neku sliku ili stave neku riječ tamo gdje nije, da to baš nije najprijatnije kada dođe do stvari kao religija. Dakle, i svi znamo da ljudi koji to čine neće završiti baš najbolje. I to je to. Evo, ja mislim da imamo neke ljude na liniji, ako će doći na live, dakle svakako su pozvani i može da pitaju što žele. Hvali Muhammed Ali Imal Mehdi Muslima. Želi neko drugi još nešto da kaže, ima još neki drugi nešto za reći. Ali ima Al-Megdin Vaselam Muslima, evo, ako nema, da evo, Muhammed kaže u nešto stepu vjerovati nije vjerovanje. Svakako se slažem. Evo, braćo i sestre, pozdrav i nećemo više osađivati ove kobnog jutra ili ove kobne večeri, kako god se uzme. Hvala svima što ste bili sa nama i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadam se, ne znam ko će sutra biti s nama, možda će biti Admir, možda ću biti ja, možda će biti neko drugi, to se nikad ne zna, jer samo Bog zna ako ćemo i doživjeti sutra ili preko sutra, inšallah. Tako da, budite lijepo, budite super, Allahumma salam Muhammed Ali Imal Megdin Vasalam Muslima i assalamu alaikum wa rahmatullahi.